Nampak sama, tapi yang ini harga jauh lebih murah. Spek dan teknologi lagi 30% je. Nak sama dengan yang Pro punya. Ini dia guys, raket Yonex S-Rock 100 Game Victor Accession Edition. Berat Bayu G5, balancing hand heavy, thickness medium flexible, drop mat ada 76 lubang dan maximum tension boleh tarik sampai 28 pound. Shaft jenis slim shaft, ada teknologi high modulus graphite plus nano mesh neo dan energy boost cap. Frame isometric sweet spot besar plus aerobox frame, ada teknologi high modulus graphite plus nano mesh neo plus volume cut resin plus rotational generator system dan tungsten. Setelah ditimbang performance swing weight, kita dapat 87 kilo. So, gabungan semua ni, Yonex menjanjikan walaupun siri game boleh support pukulan lebih solid, ada power, mudah dikawal, senang pukul sebab bukan compact hit dan confirm boleh smash letak. Raket ni sesuai untuk aggressive player, attacking player, single player dan backcourt player. Raket mainstream Aerobike untuk control, PG66 Force dan PG80 untuk hard hitter. Tak cukup modal nak beli yang high-end ya? Jangan risau, beli yang siri game pun berbaloi tau. Stok tak banyak ni, baik korang cepat-cepat beli terus!